jotono khulumkan channel o angkai tamung nonor an channel o subscribe khlaya khulumka angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tai online information related videos anamo angka faidi tini kasha ketal recruitment rules nalinai omo angka fireman langjakna post government of Tripura ni bekhatinyo o jaga o name of post angkai to fireman FM angka o jaga number of post angkai 1362 plus Jeffro post nango borok Jeffro nango omo create khlaijakna saka omo requirement rule si bahike exam nai tamo nai o fireman tlang thaniwo omo requirement rules sajak kawa jakawo angkai naidi bangno pay scale rijangna angkai 20,700 simi 65,800 joratui tongo angka o jakawo angkai physical measurement nai written test nai personal interview najaknai angkai age limit angkai 18 simi 27 years jorating na nangnai tai sini borong ni bagai angkai 5 years relaxation rujaknai oro angkai education qualification angka oro je madhyamik pass khlaijak tongkai borok madhyamik pass hai ke equivalent examination pass khlaijak tongkai apply khlai manai o jakawo angka o jakawo minimum physical standard nai di height tongo chest tongo eyesight tongo angkai desirable rujaknai naidi जे class 12 pass है के equivalent pass रंगो desirable रिजंगनाय ते pass certificate computer application तोंगा नांगनाय computer नि course तोंगा नांगनाय गताय having valid driving license तोंगा नांगनाय light motor vehicle नि गताय trained civil defense home guard volunteers रंग बरो desirable रिजंगनाय सादका इनका knowledge of Bengali और को प्रॉप अम्बो तोंगा नांगनाय इनका जगावो मो group सी सिंगनाय angkai o jaga o norong nai di physical measurement nai written test nai personal interview nai besok mark ning nai di 85 written kai te personal interview angkai 15 marks ning nai tai physical measurement to angkai nai di norok or sajaka 500 meter run tai 100 meter fireman lift with 60 kgs weight tai high jump nai push up nai garo written angkai 85 marks ning nai o jaga o ta kisa personal interview angkai bomo hai tai question singjana angkai the class 12 ni singjaknai tai pass certificate computer ni application ni singjaknai 2 marks gatai having driving license ni for light motor vehicle ni bagi 2 marks tai trained civil defense home guard volunteers ni bagi 2 marks rijakha having knowledge of Bengali or brok ni oro 2 marks rijakha angkai tomung nonoro interested tongkhang angkai ulogo notification ro angkai apply khlainam tongkhai o pdf no download khlai nai di norok angkai buji angka comment khlai di angnorno jesung mancha buji rena or syllabus angkai written exam ni bagai or 85 marks ningnai nai di topic result tongo besu mark ningnai tongo angkai topic angkai nai di topic angkai Tripura India fire safety simple arithmetic tongo game sport dongni mark besu ningnai nai di te current affairs tongnai topic Tripura India notice the world ni angkai tai aptitude test ngai 10 marks ni angkai tamung nonoro o exam on notification jefur wa afro noro apply khlanya musung tong angkai tamun isimni preparation na di angkai noro or nai khana video no noro nai angkai to saimana na paithak joratoi na nai angkai to saimana na kahamke bujuwa na tam nang o je requirement lang thani rules or rijakha angkai norok takfan an channel no subscribe khlaya kong angka subscribe khlai ready ang omohai no ketal job advertisement te online information related videos anamo angkai tinin bagi amsung nong situng jotono no thambai।